So ngasigi topic asida akhoi naina doise class 11 amade 12 ki satra sinadi yamna neglect chaba ko maramdi moigi tamak taba haigadra first time thengna ba haigadra hoi class 10 gi satra higher maths lor ko taragadi thengnaramgani ko ab kaino haigadi akhoi hujik naina doise properties of log natrana log rule ne log rule se satra yamna neglect to masimak na maram odaga akhoi class 12 ki chemistry da electrochemistry amadi chemical kinetics da numericals hotpa matamda problem yam leireba aduna maru ji oiba satra neglect charpa maramna nangi calculation part numerical part se problem yam la kaneba aduna ai habet samlappa log rule se habet iraki ko kuna first log rule haro log rule natragana properties of log haigebra ainingba hairo ko so first kuina log rule sida log sida makal mayamarum makal kaya ama laigani ko natural log haibani kangdi log to the base 10 haibani kangdi laigani ba natural log hairagadi mayamna ln haira ineba ko aduga log to the base 10 hairagana sumaina iyeba natural log sidi koina base se magi base ne laweba aduga log to the base 10 oiragana magi log base 10 haina lawi adubu matam pumnamakta nangi base singje ina deba aduna base singji ina de koina natural log hairagadi ln hairaga kangnai aduga log to the base 10 hairagana log sumaina ineba samsamida aduga next point koina khangadawse natural log tagi log to the base 10 se on ge hairagadi compulsory factor amana into tawganeba ko factor dudi kanano hoba matamda 2.303 haiba factor sineba suppose nangonda log ln ki haibam laire that means si kanano nangi natural log to neba log to the base e to neba adubu nang hojikse log to the base 10 oningeba adu eba taragadi 2.303 haiba factor sina compulsory into tawrakaneba aduna ne either nangi physics oigera maths oigera ln dagi log lakpa matamda 2.303 sina into tawraido then magi property khara yengsi ko akhoi khangadaba property khara number 1 da log multiplication se log addition ga managane log addition ga log m plus log n ga then number 2 da log division se log subtraction ga managane log m minus log n ga then number 3 da log m to the power n hairo adu oiba taragadi nangi power si mamangda thadabiyo ko aduga sumain irakaneba next da log 10 gi value se 1 neba ko aduga log 1 gi value na 0 oigadaba sometimes sumain su khangba yai ko kuina log ire magi base ga adagi sida iriba masing siga manaba taraba adu oiba taragadi compulsory sigi value su 1 tarakaneba so sigi log rule sigi application kitang yekchi ko apply tawraga example oina aduga akhoi compulsory oina log 3 amadi log 2 gi value khangadaba ko log 2 amadi log 3 gi value chimpha phagadaba log 2 gi value se akhoi 0.3010 neba ko aduga log 3 gi value sina 0.4771 ne si khangbana nangonda calculation yam nungarakani ko suppose for example yengasi ko log 4 की वैल्यू पुतो है अदु वे बता ना कमाई सागत पे आई log 4 से log 2 स्क्वायर ने सागत पे आरंगुनी देन ngसाई की log की रूल दो अप्लाई तरो log की रूल करम बर रूल है बता रगा दी सिगी रूल से अप्लाई तरो अदु वे बता रगा दी क्या तारनी 2 log 2 तारनी that means 2 into log 2 की वैल्यू ते ngसाई 0.3010 आई डिजिट अनि भाव त लौरे को आफ्टर डेसिमल की मतुंगा क्या तानी 0.60 सुमाइना then log 6 पु हाइरो log 6 की वैल्यू पुथो हाइरो
ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ log 2 into 3 ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯌꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤ log 2 plus log 3 ꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯦꯕ then kya tani siti 0.30 plus 0.47 the answer kya tani 0.77 sumaina next example like log 1 by 10 puto hai audi no ayambana kaman holakani lal heaven nate ko no ayambana holak to je log 1 minus log 10 har holakani ai ngasai kare hai ke log 1 gi value je minus sorry 0 ni hai ki ko aduga log 10 gi value sina 1 ni hai that means answer kya tani minus 1 adubu sigi pot je sumain hot pusu hai log 1 by 10 hai je kamai ni bhai log 10 to the power minus 1 han e ba yaram gani khali ko audi minus 1 je mamang na thadra ni ngasai log ki rule do aina sida laita si ne gi log rule apply tor matungda kya ga manani log 10 ga isi kya tani minus 1 maramdi log 10 की वैल्यू क्या तागे 1 तागे नेक्स्ट है कोई ना log 1 by 25 हायरगसु कमाइन सागत पे है log 1 by 25 हायरगसु log 1 minus log 25 हायर सागलसु है then log 1 की वैल्यू दी 0 तार minus log 25 ती 5 इसको हायर सागलानी then chidi minus 2 log 5 adubu sumaina log 5 kumba की वैल्यू chidi even log 2 natra log 3 natra log 4 की वैल्यू फाव नंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री जदी पीबनी को गिवन ना इन पीबनी then log 5 की वैल्यू सिंजिलन आंसर तो फंगबा यानी सुमाइना औना सिगे log से छात्र सिंह नदी नेग्लेक्ट छाबा यामदे मरोयबा टॉपिक नि को ना खंजिनबा होनबियो को छात्र सिंह मुसिगी दि मतंग चलोइसिल थैंक यू